dutangira mu gace kiswe Bangkok, niko gace dutangiranye nako. Mu gutangirira mu gace ka Bangkok barakwereka umujyi uburyo utemo nubwo filime yo turi kugana kuyitangira. Muri iryo joro hari uwagenda gatyo, mu gutambuka atyo yakuze hakuno. Get lost. Burawan. I think. Ndavuze uravuga iki? Nari mvuze burariko. Bakudihiye. Mugabo afungura cyo kwinjira. Cyitwa murinzi. Kirakubitwa. Cyitwa murinzi. Kirakubitwa wewe. Hey. Harureba atyo. Nawe kuza munda kirinjira barasukuma. Bamwe mu barinzi uko bagasotana baje basanga abagenzi babo bakubiswe gusano kwasa wewe. Iki ko bane mikino hano na mikino umuntu nk'uyu n'amakote ikarafuka kasate wewe na wambaye baturwana. Hakosha iyi filime umusore yakomeje atyo kugera imbere, hari ufite imbunda uvayo, abaharura samaki nabo baraha, uyu yakomeje arwana. Mumubone babone nde barabashutse we, barabashutse we ngo hate bufi uhata bufi inde hata bufi inde bago kubitiyabo. Musara aratanga nta bintu byinshi, uraza nabi akaguha nta bintu byinshi. Uretse nawe uretse ko muri abakaranze ibintu nk'ibi mubyinjiramo mute. Rimwe abiri atatu ngo bice bose. Kirem bishe bose nubarangiza umbwire. Nuko bica bose niko kazina ka filime. Si bapfuye mu joro hano barakwereka ku rundi ruhande hari uwaza gatyo mu masaha ya nijoro. N'umukobwa uko azara abacungacunga kimwe munda n'umucuyi kuko arakujomba gatatu kose wowe fasha nta bintu byinshi. Mukobwa kuvireyo kuza aha araba ari muri diru. Mukuza muri diru I'm sure this can be settled peacefully. Icyambere mchaka cyo namaho makasi yama ucitse wagiye he yewe buretse hari byo tutararangiza. Rimwe abintu byinshi abiri atatu abagome. Uyu nuwayeru wa kabiri baragenda batwereka buri mande. Ku ruhande rundi ku rwa gatatu harureba atyo mu kuzuminga atyo icyumba kiremuti afungura ururya atyo mu kwinjira tutwaza terateranya hano. Mugabo yarakuziye haca bugufi atyo arabanza arazuminga. Ufite kamera rwose abanza y'ubundi akirebera birimo birajya mbere mu cyumba. Kumbe mu cyumba harimo uryamye atyo. Umusore yakugarukiye taga telefone. Uyu telefone yarasoni. Iyo telefone isoni itari yanjye ni yandi. Fata imbunda. Sone mu nzu kandi siye. Umuntu mamagara n'indera. Telefone rasonera mu nzu ye. Wibuka wamurungurukaga mu kanya gashize. Iyi mumba yiro ni yandi. You think this is fucking funny? Get me out of bed before midday? Uri gitutu wowe uramfata nk'umwana wo gupfa.
nshuti You know what? ntabwo uzi You, gusa check behind that black chair. nagira ngo ubanze usuzume ku iyo ntebe y'umukara kuri imbere basi uyu yahise akubita switch mu gukubita switch kiri ku ntebe n'iki hariho bombo boom urakip hey umugabo yagiye abacuyi bara ubona baragiye tugaruka kuwa kane hano rimwe aratambuka atyo mu bashawurini baragenda batwereka impande n'impande hari ibyo umugabo yashyizwemo umugabo yaje kukwicarira hakuno akazi tumaze kugira gusa hari ibindi bigikomeje gukorwaho yasomye ka message akazi katunganye gusa hari akandi kagomba gukorwa icyo ni iki we igiturika irimira akazi yahise akazaho kagomba kurangiza uko gakorwa gakorwa uko gakorwa nuko ibintu byinshi we turi ku kazi ariko wana uretse akazi kagomba kurya banyohereje ku kazi kandi kagomba kurangira we arapfuye tugaruka hano izo ndirimbo zumva umenya ko ari ikibi agiye kwiyahura kwiyahura kapu aranituka kegariwe harabana rwose biba byarabarenze zihoro ziranze garuka hano uko yakanyweye yaragiye abura ubwenge nduzi ko ari ukubura ubwenge amanuka atyo so washakaga gupfa tugaruka hari uri kuzamuka atyo gusa bari kugenda batwereka ku ruhande rw'abicanyi gusa wibuke filime yiswe bice bose uyaja Buddha ari imbere n'umukozi wa Buddha aratwaza kumpi urumuri imbere uko areba yamumenye ibintu mu kanwa no mu maso yagiye mu gutaka banayo kumbunda ngamena umuntu yarajya arazungera amanuka atyo nuwa kabiri uzungereye tugaruka ku wundi umwe twatangiye ahondagura abantu gutera ngumi sigara amasasu bahise barasa umufuka ugenza utera kumbara barimo barasa dore umugore uteye nk'umugabo neza niwe waje igisore cyaragiye ibyo barashe ni umwuka usinziriza kumwuka urimo mu manura yapfukamye hasi atyo madamu kuvayo subira inyuma oya subira inyuma umugabo yituye hasi atyo madamu bagubanya batyo nta mikino tugaruka ku wundi uteye atyo usa atyo filime turi kuyitangira uhagaze aha dore imihagararire ari kunywa juice cyangwa se ji aragotomera tuzi uraza gusobanukirwa filime iri gutangira kunywa ji yamumennye umutwe mu kumumena umutwe juice yaragiye do arahengama nigira saramena nimwe nziza sha urayibona iri kuzamuka ityo we mwana w'umukobwa arimo arajya hasi hari uwamuje imbere n'amagoti
vanayo igishinge, arapfundura igishinge mu migongo y'umukobwa, arajyomba. Filimi iracyatangira. Icyo ni mwanda ki? Dore wa mbere kwibona hano, ahandi nera arumva ibihondo. Hano uko bitandukana Rwanda n'igikuta. Sasa dore babicanye bose baragiye barakusanywa, bazanwa mu cyumba kimwe. Bose abuzi n'abutazi bazanywe. Ndebera bose babazanye aha. Nk'uyu ni tumuzi nawe araje, dore akata. Uyu we turamuzi, n'umwe wari ugiye kwiyahura, arakanura atyo. Uyu yarari mu bashawurini, nawe yegutse atyo. Dore wa mwana w'umukobwa. Uyu ni mwandakira. Yarwanye n'igikuta. Empty. We. And all the devils are here. Nta kintu na kimwe bikiraho, ubu ibihari byose ni ibyaha bihari. There are not 50 ways. Nta muntu n'umwe muzima uri aha ngaha, dufite abayicanye 15 muri iki cyumba. And that's to win. Reka turebe ushobora gutsinda. Gwiki? Bafite abayicanye 15. Urwo rugi rurafunze. Want it open. Ntabwo rushobora gufunguka. Time for the introductions. Ni igihabwa cyo kuba twakwisobanurirana. Gentleman hitting the door is Schmidt, an assassin whom I believe is famous for. Murabicanye umuntu adashobora kuba yagira ukwizeraho muri aka kanya gusa. Urakitu kiramutuka. Also known for his colorful use. Ibyo nta kintu bivuzeho kuko ntabwo bihindura ishusho ryawe cyangwa isura yawe. Quite unlike the young man to his left. Byaba byiza ari uko mwagaturije aho ngaho kuko muri abasore batoya n'abadamu bato murimo muri icyo cyumba. His first kill. Ibyiza buri muntu wese yitegure kwica kuko ubu ntabwo muri ikipe. The Frenchman, Lumes Cartier. Abagabo icyo mbabwira, he is an ex-legionnaire. Nuko mugomba kuba mwakumva yuko mutari umwe, ahubwo icyiza nturi butsinda. Ibi bigabo biri mu bikira. Decorated with colorful ink. Icyo nakababwira ahubwo mwitegure. Buri muntu yibaza uburyo agiye kuba. Who lies to play. Ese muri abicanyi. Icyo nifuje nuko tugiye kuba twatangiza umukino twese. Uko turi 15 mu cyumba kimwe. Tattoos. Who the fuck is Black Scorpion? Ariko iyi Scorpion y'umukara yoka aratuka. Ubwo nje sinabisubiramo kuko nararezwe. Carpenter is a legend in the world of assassins. Turaza kugira igihe cyo gufungura mu Rwanda. Umva we. Wowe utari ikimoko. Na rwa rukobwa mbona hariya. Na bibazo mumfiteho. Ndabarangiza. Gende Scorpion. Kandi numvisha rutuka Scorpion y'umukara. Dore nuru rusaza rundeba gutya. Wowe. Akosha. Ufite ikihe kibazo kuri ngesha? Twese twibonyemo hano. Nunzi sinkuzi. Ariko muziye banze ngushangaza. Umva mwana. Let's not fall out just. Bagabo, ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo mvuga. Igihe cyo kurwana kiraza kugera. For such things. Mureke dukomeze dutekereza. Isn't that right? Gabriel? Hari ibyo gukoraho neza. Niba ari igihe cyo kurwana turarwana. What? None iki? You know everything about us. Ibi bintu ntabwo byumvikana. I'm an expert. Nawe uravuga. You like to be prepared. When wifuzaga gupfara classical music. Niko wumva imiziki y'urupfusha. Oh, Gabriel. Ariko Gabriel nawe. Ko Gabriel. Tell us about your suicide. Ibyo ari muvuga ni washakaga kwiyahura tujya kukuzana. Nubundi ntacyo kizana nicyo wicasha. Don't you have friends? Nta nshuti wari ufite? Don't you have family? Nta n'umuryango wari ufite? You so yari we wenyine. None uravuga urakigira. Do a fucking microphone on a camera. Uri murangira gutyo undebera muri za kamera. Harakasete hano. What the fuck are you smiling at? Icyo kiraseka iki cyo kapu. Urabeho. Okay. Kanze nkubone. Don't underestimate his young look. Ntabwo nyumva cya musore. Mutuze. The target's dead.
mwese uko muri aho ubu muri imizigo yanjye. An assassin who does not know right from wrong. Mwabicanyi mureka tumenye ninde mwicanyi uraza kuba yarangiza abagenzi be bose. Hi everybody. Bite buri umwe? Are you my friends? Muri inshuti zanjye mwebwe. Now, you are all standing in a very special place. No, twese reka duhagarare dutegereze umunsi udasanzwe. A place you may have heard of. Gusa twembe ubu twakubwiranye neza. Killing chamber. Iki ni icyumba cy'ubwicanyi. A killing chamber. Icyumba cy'ubwicanyi. Fucking killing chamber. Iki ni icyumba ngo ni fucking killing chamber. Ubwo mu Kinyarwanda sinabishyiramo kuko nge nararezwe. To die. Utari burwane arapfa. Will be allowed to live here. Muribwira yuko hano byoroshye. To live. Ariko after all the others have. Twese kumara gupfa harasohoka umwe. Numvira kandi. Ubwo buri umwe wese nukwiyaminiya. It's fucking clear. Sha ibyo kabisa ni sawa. Ngo nita fucking kereya. Time to clean up. Mani ndaguhanagura none ha cyangwa mere kuri kare agatonya. Arareba katagira imbaraga. Reka mere kuri kano gato. Nje noroshye. Ngwino nkwereke. Numenyerewe. I deal with my own problem. Ari kibazo ariko dufitanye. What makes you think that might work? Wora cyaka wakora iki se kwiye. Ngwino nkwereke. Uretse gato. I'll get the meeting first. Vuba reka mbanze muri n'inshuti. Vuba handa kwereka ibi ngibi tu. Ndakuha. Mbanze muri n'inshuti. Inshuti. Inshuti ki. Inshuti ki. Bihaye kibo. Mashini nababwira bareke. Muhagarika. Amakuru barumvikana abahagarika banze. Guhagarika cyitwa mu Rwanda. Stop it. Mubihagarike. Mubihagarike murimo murakora nabi. Urakipu. Gas. Gaze ziraje nyamara mwabagabo. Gaze ziraje. Bashyizeho ubuduha. Ngo gaze ziraje. Dore gaze zamanutse gutyo. Gaze zamanutse gutyo. Gaze kumanuka gutyo. Ubwo mwese nuguhera umwuka kubaho kereka gaze bayifungiye aho hafi. Bose bamanutse batyo. Zuwa rwanaga saba atarwanaga bose bagendeye gatebo kamwe. Kwicura ntabwo warotaga byabaga. Kwiki byabaga nyine byabaga. Bose bicaye rukaba bakubita igazi. Sasa yaregutse hari uwicaye iyo wuzuye amaraso mu gatuza. Uyu byagenze bite? Ingoto bayijyanye. Nuko bimeze. Baheruka bose baryamye. Byani singi kabisa. Asigaye 14. Comply. Bagabo ni muri mumyi uzana itiku ni umupfu. Challenges. Nugutegereza amarushanwa. Fate. Amarushanwa aje nukurwana n'ugomba kurwana nawe. Make myself clear. Ibyo birumvikana neza. I said, do I make myself clear? Ndavuze ibyo muvuze murabyumvisha neza. Twabyumvisha wakicara we. Yego kapu. Twabyumvisha. Challenge. Turashaka kurushanwa. Now. Noneho hari byumvikanye. None iki ni inkuba zije turapfuye. Bumvishe birimo biravayo. Hari byamanutse. Ngibyo ubwo no rupira sha. Hari gihe cyaba ari igisasu sha. N'umwicanya aritonda kuko azi ibyo akorera abandi. Take one ball. Mufate umupira umwe buri umwe. Umupira umwe nta gucuranwa. Nguyu nanjye Kizeyi nawe arafata buri umwe n'umupira we. N'umusore nawe araza arakira. Umwibuke mu gafilime nka The Mist yarakagukiniye. Each ball is numbered. Iyo mipira mufite iriho nimero. The two assassins. Abicanyi babiri bagomba guhura. Ufite rimwe na kabiri mu kibuga
njye mfite rimwe nanjye mfite kabiri combatants. abo mwese mbabone mu kibuga rero ubundi mu birangizo by'ukuri katureba agakino. Guess you're not my friend anymore. Yewe ubu ntabwo tukiri inshuti na rimwe. What the hell is wrong with you? Ni ikibazo cy'ufite ariko ikibazo ki utambura mu dupantaro nk'utu n'udutufu nk'utu. Ka gasore ni kabushari we yabari ka gasore ni bushari we kobwa yarakubiswe. Garuka buki kobwa nawe ni yoroshye kobwa nawe ni yoroshye. Shwari barayimeni wewe hey uretse hey ryamasha ryamariko hey sore karavuduka n'ubona agashinyika umukobwa urana nawe namike umukobwa urana nawe namike kino kuko araguteruka byumva. Hey ongeruze umuntu nakabareka ngo mwigira batari ubu urangiye goto naheza mwijuru. Hey man uzuko ubuzima ari danje what Now what? none iki You have won, Sam. uratsinze. Congratulations. Felicitation. You have earned yourself a prize. Hara surprise. Please, the turakwingiye weapon chamber. ugiye kwinjira mu cyumba cy'intwaro. Anyone else who attacks haragira undi muntu wari wese winjira muri icyo cyumba will be killed. muraza kwicwa yibeke yinjire araba umupfu. Ari icyumba cyifunguye ngo kirimo intwaro ni ugutoranyamo intwaro imwe yonyine agomba kurwanisha. nta pikirimo arareba ni mu cyumba cy'intwaro nta nyundo ze harimo inkota dore ubuyuyuzo ngubwo dore ibikoresho aha ndatwaramo ikira yabonye amatiyo abiri hano meza ariko apana ayaye wasa ni amwe meza do avanayo izi zirabaha tu bana ntwaravanayo. That doesn't seem... Man, ibi bintu ko bitorokera ibintu ntabwo byoroshye avanayo intwaro. imirambo barambitsaho maze kuba ibiri. aha harimo ibyo kurya sha we nakubwiye ko nshonje sha kuma ibyo kurya sha urakigira man komeza unuke baje gutora ibyo kurya hano urakapu muze nundebe. Sasa kabi nugusaza ukora akazi kabi ndugu yangu muze yasaze mu bwicanyi. Ibiryo twafashe buri umwe njye simchonje akira ku ruhande. Turi mu gihe cyo kurya harimo n'inyamashare kamanze nzigune kapfu wariye tu yana kanaga ari akaruhuko tu. He's an old school killer. Man, He believes the holy tattoos. wishuri rwose turibuka tujya gukirwa amatatu uko byari bimeze. He thinks Gutekereza this will save his life. ugatekereza n'uburyo ugomba gukiza mu buzima bwawe nta kindi ubuntu mva nakubwira. Case, real, not case. Mba man ntabwo akari akaruhuko biraha n'ibyoroshye. What about me? None se uravuga iki kuri njye? Girl waiting for you. Ndabona ahubwo hari umukobwa wo gutegereje akira hasi. Not anymore. Ndabona atari uzongeraho She's dead. kumba naho na rimwe kuko yarapfuye. It's best that way. Yo narinzi ko bagutegereje kumbe baramucishijeho cyane. Me?
Ain't gonna be you walking out of here. umara rero tujye kureba icyo dukora ubundi tuvaho. Nothing personal, you understand? Nubwo bitoroshye kandi bavuze yuko mu bantu 15 havamo umuntu umwe, ntabwo ari abantu ebyiri. Uje kumpa ruswa? Son, None we're not gonna be able to get out of here alone. ahantu rana kuhava umuntu ari wenyine biraza gushobokara. We can double our chances of getting out of here. Ni icyo umuntu yakora ngo ave hano? I don't operate that way. Simbizi icyo gukora hagataho. Yaranje nawe nibura we yaranje. So umugore uri hasi umugabo uri aha. Nakundi. Ajya kwicara mu yindi ngoro. Yohereje rwa rupira. New time is over. Igihe kirarangiye cyo kuruhuka. For the next 2. Noneho tugiye muri chapitre ya 2. Numbers on the back of the... Nomero ziri munsi y'ayo masahane murimo muriraho. Izo nkono. Mupfukure munsi. Ubona nimero. Ubwo aribwiriza. Yewe 2. 6. 6. 4. 4. 3. 8. 8. You may begin. Murabyumva ubwo? 2, 3 ni mabyo urakapu. Tujya mu kibuga. Ubwo 2 na 3 nibo tubona muri teri. Yewe. Kibuga turakinjira. Man. Ngwino turebe man buryo bwanaguru umwanda sha. We, wumve ngo naringiye kuyahura ugira ngo nunzi we, wumve ngo naringiye kuyahura, wumve ngo nta kintu nzi bamuhereye uwo. Hey, gasore kara. Kubitiwa baraponda arafunga musa sagasore kara arakubitendeka ukabyumva we. Duvuga ku ngumi zivuga nk'iki. Abagabo bari hano we izo migeri ndakurya ku ngumi jido bakandu kuguru kanyagwe gusa ukuguru bagutonetse azana cya gikamba nde nkwereke uburyo tugikemura sha buryo umuntu najya kumwicagiza umenya ko yihebye yakunigiye uwo dore uko bamwikoreye n'ukuboko kumwe ngaho ngeruza. Turirwa twiga amategeko yo kwica ukazana imikino. Another one bites the dust. Undi nawe abaye mwiza kuri mwiza kabisa. Another one bites the dust. Ntabwiza mbona. Is it my turn to get what's behind door number 1? Nyeneye kumenya umwana nimero ya mbere. Nawe bamufungurira icyumba cy'intwaro. Gomba kujya gutoranya agomba gukoresha. Yinjiye mu cyumba. Uyu niwo mwanda koko. Se ndatora iki? Nta ka mashini nuza karimo ngo nkwereke. Reka mfate iki gihoro kirabamfasha. Iki kabisa. Cyo kirankwiriye. Kiranacyaye. Okay, nasohotse. Navayo. Now maybe you want to rethink that deal I offered you. Ubu ntabwo uratekereza neza ko dushobora kuva hano. What's next? Ni iki gikurikira? Now you can sleep. Ubu none dushobora kuryama. You're better armed. Turuhuke. Umunsi w'ejo tuzakomeza. I hope you can trust each other. Ndizera yuko buri muntu wese adashobora kwizera undi. Ariko nimugire ikibazo. Nimuryame. Bas. Buri muntu hano ashobora kutizera undi. Gusa nibaryame.
yana ngenda ryama tu nubundi napfuye kera ubishaka za birangiza sigira intwaro namanitse sije kurwana arambika sibyo ntabwo nje kurwana So, none we need sleep. tugiye All kuryama of us. ariko ntabwo rwose hano turi buryamane na buri umwe sibyo I do know this. gusa ndagira umenye If we do not sleep, reka we'll be fucked. twumve ko hano nta kuryama kuko hano turebye nayo banatugira kandi niwe bagira cyane we umukobwa urumva Please. ndakwinginze rero twegekeho sawa Okay? sawa Is that okay? yego twegekeho sawa ubwo ni ukuryama bataryamye Hey, bene data iki me and Saul have a truce. reka turebe ukuri We're all tired. twese turananiwe We have no idea what's going to happen tomorrow. gusa nta gitekerezo kibizaba umunsi w'ejo dufite Night. icyo mbona cyo ni ukurwana We have a truce. nk'uko umugabo yavuze koko agomba gusigara umwe Sleep, that's all. ariko ibintu ntabwo twese twazapfa gutya nk'imbwa Is that a deal? kuki tutareba uburyo twazavana sawa Okay. sawa rero mwese turi kumwe cyane undi Maybe. ndeka mbikeke ni I'll think about it. ndabitekereza umva we gukeka cyangwa gutekereza Alright. yewe bimeze neza mutamviraho indi mwe Yeah. ndabyemeye Night. ndi turi kumwe sawa urumva ko turi kumwe kizeyi turukwarura ni igihe cyo kuryama nabi yewe warabaziraga ivampaya kabisa bibeshye bamwica umuntu agwabuye kuriya unyica azambona araryama arayabamuye nta bintu byinshi ubundi turasinzira twese twararyamye abamaze gupfa n'abantu 3 bagaramyaho buri umwe yiseguye undi hajya umwicanyi uryama ndasinziriye ndeba munyica nzabagaruka avayo gusa ku ruhande hano reka riri flat yerekana ku mashusho ari kuri aba bagabo yaje kwihagarika gukandagira hano za ntwaro kiranakata bwana kandi hariho baraye batabyumva kimwe avayo muhereho ndyamye kuri kawo wibeshye akomeza imbere aho cya kisaza cyaraye kikipfunyaritse icyo nshaka urapfuye yewe yajombye dore abaraye begetseho sinavuze nuko uryamure urashaka sha ibyo ushaka dore kizewe dore kizewe wewe dore kizewe kubizwa gusa muzeyi barakubita baradari hano uretse sha barabaga kamera urareba urakapu aratuka kamera ikimani n'intwaro reka mbere muzeyi nawe yagiye mu kwirwanaho gusa umuntu ufite intwaro utayifite noneho ku muntu ushaje nk'uyu nubwo yagiye mu bwicanyi akarinda busaziramo inda barayibaza umwana kabi ni ugusaza uri umwicanyi tu akarinda unabitira sha yewe iyo mgira intwaro ngo nkwereke muzeyi iyo aranje urapfuye mwana urapfuye kabaye kanzuni ntacyo ariko ntacyo nubwo kabaye kanzuni urapfuye bamuhaye ku nkota yari ranzano musaza
barabaga nakubwiye musaza baragira ngo musaza yewe musaziyemo we uzitonde musaziyemo ongera uzi urakagira muzendo nakegera ari wowe urakatu munasaze mu bwicanyo kazana imikino. Looks like your voodoo shit didn't work, did it? Giswa nk'uyu cy'umwanda urabibonye turakoze kanyiguhanagurire naguha amaraso atarayawe hewan nk'umuntu w'indwanyi koze ibintu bya kigabo pe yenda hano umuntu asagiye mu bwicanyi bazana imikino gusa akabondo bagatonetse maraba baramuzeyi musana nari byaratseka kabisa nakundi. This is insane. Ibi bintu ni yabana ja reka tutegereze. What are we doing here? Turibaza ikintu turi bugire ngo ni fuck what we doing here. Baribaza ikintu bari bugire bakora hano. Ubwo faka bo bihorera muri faka nyine nakundi. All of us did hit on one. Twese tugiye gupfira hano koko. Kuki tutari buryo tuvano koko. Twicwe bubwa. Niko. We're here for some sick fucks. Ahanga turarwaye tutazi n'uturwaje wari. Is we're stacking. Kuki tutakweranje ngo ture buryo tuvanga hano abagabo. Mu bitekerezo. You think someone's actually gonna tugiye gupfa tutazi. You think he's gonna let anybody walk out that door? Ndumva twabuze n'uwagereza gukora kuri rura rugi koko. It ain't happening. Murebe itekerezo cyane. Please leave in this room. Mwibaza uburyo twava kuri iki cyumba. Ndumva abantu barenze umwe tutafungirwa hano mirere na mirere. Fucking bodies over there. Mutekereze ku mirambi maze kuryama hari. Natwe ejo turajya. Ubitekereze rero. Turebe uburyo tuvanga. Twese dutekereze. Icyo dukwiriye gukora. We can get out of here. Dukene twese kuva hano. Turahava gute? Anybody else? No. Buri muntu wese arabyumva se? Yewe. No one wants to team up? Hari uwabivuyemo cyangwa turataha. I'll tell you one thing. Reka numve ko tugiye kubitekereza. I'm walking out that motherfucker. Ariko ngenda ndakora rwana mva hano. Without you. Ntabwo ndi wo gupfira hano. Sindi wo gupfira hano. Ngomba gusohoka neza kandi. Yicara aha yifata neza. Yeah. Yego. Mwana w'umukobwa yakomeje yicara areba kuri bya nimero bya mbere babanjijwe. Uko abireba no kuri yati yohereza gaze muri iki cyumba. Gusa arababwiye barare batekereza uburyo bava hano. Good morning. Igitondo ye data we. Burakeye se kandi aho bari nazuba riva nana nijoro riza. I see that you have been bad children. Yewe muri abana babi kabisa. You are bad children. Deserve it. Niko mwicanye mute muryana. Entitled to a weapon. Niko mwabikoze gute uwo ngo intwaro zavuye za mukasa. Abafite intwaro niba babikoze urakayigira shaka. It's time for the next challenge. Iki ni igihe cyo gukora amarushanwa akurikira. I want everyone. Ndagira ngo buri wese arebe ku gikapu yarayeho. Arebe niho hari nimero. Ibi bintu byaha byose ni ugukungura tu. Nta kuryama furi koko harimo kangahise mwoka byaraba. Yewe ngewe ndabona ni kangahera. Buri umwe yarungurutseyo. Hano buse ngenda nahabonara ni 8. Menya ngihumeka. 3. Gatatu. 2. Kabiri ngewe. Maye. The highest 2 numbers must fight. Sinomere ebyiri se reka zirwana. Asikigare we ndanabirambe. 5. Nje mfite 5. Gatanu. Kabiri kuri gatatu ubwo nibwo bagahanganye. Yarahagurutse ufite 8. Yinjira ikibuga.
n'ubundi buzima buri kwanga n'amapantaro rwose atamukwiriye Kizeyi yinjiye ikibuga afite 8 byose n'ugupfa abasore Nothing personal. nta kindi ubu muze tubirangize uyu navayo inimero zidahuje izakarwanya nizo zakabe zinjiye ikibuga I'll make it fast. reka tubikore vuba ngwino ndangize mana yewe Kizeyi nuko yarwaye yari afite akavuduko baratwaza gusa nimero zabo ntizihura nimero ntizahuraga gusa Kizeyi arashaka kwigendera hakiri kare ariko agenda nk'irwanya umusaza yari afite umuvuduko sha yaba muzima Kizeyi nugire ko hari wari kumucika yaba ifu barongera barabisoroma kubikora vuba Kizeyi yaguye aho abakabaye bahangana nabo bari hano I'm sorry. umbabarire inshuti aba barahaguruka wewe tutarabirangiza sha barafata uri mu bicwacu kobwa cyonasi Gabriel, stop. Stop we it. mubihagarika sha muri mu bicu I said stop it. ndavuze mubihagarika Stop it. mubihagarika Stupid gas. gazi igiye kuza Gas. gaze babyonze kuri cya gitiyo cya gaze kumbe gaze kuhagera bahapfutse yarasukumwe gaje biranga kumbe umuntu yaributse ari watoye urupira arugaragura mu ntoki arureba pasera areba nitiyo umukobwa kumbe yapanze barimo barinigishwa hano yewe reka ninja ziza zibice kabisa bafunguye umuryango nyakuri ininja zivayo rero sasuyane tagetinze ku nkota abinjira barinjira urugi kujya kwifunga bashyiramo inkota sasu tutuje katutwinyuguza reka twinyuguza ubundi urugi rwafungutse we urugi rwafungutse tonde urugi turimo turarurorasha turetse Kizeyi nawe arapfa agera kugeza Kizeyi hano wakora n'ikigo ibirabi tore ntibyoroshye Kizeyi araha ubundi napfuye reka nze ipfa ariko sha ipfa kabisa ipfa Kizeyi hano cyangwa urakomeje yarakubiswe Kizeyi yageze ku rugi aho kugenda aragaruka hano aza kwitangira mugenzi we muzima agende umusaza arapfa nk'umwicanyi arapfa nk'umwicanyi wewe urugi rurihe yabana bye usigaye azansangayo muryame shari ku bantu nkamwe yewe urazi ko hari ingumi zitwa ipfunira we hari ingumi zitwa ipfunira we fata ku ngumi umusore hatsi uwo nguwo ingumi cika sha cika umusore nawe acaho cyugi bagifunguye nk'abantu gufunga umuntu nk'inka gusa umusaza nawe arimo arapfa Now we're even, kid. bugiye noneho kana gato yaramumaze kubera icyo ukoze ibintu undi ati bugiye kana gato njye nari nshaje rwose genda wibereko ntabwo ugiye nk'ikigwari muzeyi reka nze nafashe igihoro nawe acaho atyo arafungura nicyo ngende nako kanya ko kwerekera hari uruhara rwitegereza televiziyo gusa bavayo bavugeyo abavayo bavuyeyo iyi niyo nzira turi kujya ariko
we nkurikira niyo nzira. Harugenda gake n'umwicanyi udahubuka. Aritegereza. Akomeza imbere. You think you have made it out, Uketse ko wasohotse. but you only made it to the next level. Uwinjiye muri lava ikurikira. Aho wagiye. Mburi kubayoboresha. Umvetse ko shaza umuburaho. Dore ibyegera bye. Abanuke baraho. The cycle sector. Reka tureba aho ugeze. For the worst. Ntagiye cyo kwangiza. Hari abandi bagiye kuza kuguhagarika. Muze akomeza seka. Uyu yiteguriye urugamba. Begin. Reka namba rikomeza. Yamahinga noneho haje abasazi. Noneho haje abasazi. Nibo baje guhangana n'umusore. Useka wakomeje guseka. Yewe. Aha ni ubwicanyi bugaragarira tu. Ndahira. Ni ubwicanyi bugaragara. Nabo yabagize. Yabatunganya. Yije umugabo hano. Arabatunganya ye. Hose ariyo. Hose ariyo. Singumisi mwota mumpereze hano ndabazi. I want more. Nyeneye benshi barenze. I want more. Barenze benshi. Yewe. Navuze benshi. Benshi aracyavuga boss. Benshi tamaye. Abo bantu bazaza. Benshi. Kumbe. Arabafashe inzira. Go. Tugende. So, what's No, the action? Tugiye kwifunga ubu. Between me, the Pope, and the fucking Dalai Lama. Yeah, between us. Ibyo turakora byose nitwifuza kuza gupfira hano. There is no connection. Humura. Be a connection. Nta konexira. This fucking circus. Gusa icyambere n'ukureba serivisi ziri aha ngaha ubu nicyo kintu tugiye Was gukora. last hit. My last hit. Some British fucking cunt that I turned in. Tuyo twari tubanya twirukanyira gusa tukigendera. Okay, so why does that tie us together? Huh? What is the link? So, think about it. There's no fucking link. Utekereze ko ubu hano ubundi bugarasohokera he. Can't you see? See what? Ntacyo uri kureba. You are assassins. I know Icyo kiri aha twese turabicanye. anything. Ndabizi. Ariko uyu waraturenze. Umuntu ufata abicanyi bangahe ishaka bashyira hamwe shahu. Urumva uyu wari utari umwicanyi wikubye inshuro zingahe zacu turaja. Who's that? Bakomeza berekera. There you are. Oh, namwe murahora. Yewe. Clever, Sam. Muje neza kabisa. Enough. Byari bihagije. Give yourselves up now. Gusa mwibwira yuko mucitse ibibazo murabyihaye ahubwo. I promise to give you a quick death. Narabasezeranyije ko agomba gusohoka umuntu umwe. Ashyiraho ubuduha. Ubwo gushyiraho ubuduha ibizi ubwo murabyumva. Ngabo. Ducam. Uwacu we arakomeje. Mutuze sha. Nabo batanzemo mwabatwarwa. Nabo batanzemo wewe. Nabo batanzemo. Fasha utaranyegera. Napu. Umva urusaka afite. Ariko
aba bantu bazi ko umuntu yishe kuba rushasha umuntu ajya kwiyemeza ubwishanya bazi icyakora we ntasoni ntunyanduze so aba barakomeje nabo kugera batatswe kugera batatswe tugende uyu kureba hari byabonye tugende yewe waryamye ubundi kuzishyurwa waryamye sha ku bitaro narakomeje nawe ni woroshye dukomeze uve ku bintu wana gusa umukobwa hano yakubiswe basha kumuhina tugende amatindo hano yagakoze umuhina hano wabonye akazi kubita umuhini w'umutwe ukabyumva bakomeza biruka icyo kiza gisakuza ariko izi tekinike zararangiye bana nawe buretse izi tekinike zararangiye bana jya hasi wewe ingumi musara afite igipfunsi hano arakibuka byumva none nabonye icyumba gishobora kuba kirimo ibishobora guturika tujye kukireba hari icyumba babonye pore hari icyumba hano babonye ibishobora guturika hakuno kobwa yasigaye acunze iyi ni ihera hanze mbicange sha Hurry up. vuba esanse nkubitemo urunyanga killing my entire bisha abasore banjye. Those freaks are complete idiots. urana ko ibiswa ari byinga byiza cyane. Well, if these pests aren't exterminated none the cabal will look weak. twababonye barimo barakora vuba bafite imbaraga. You two mwe babiri go and sort it out. mugende muba nzingunganyirizeho neza mubirangize mubavane mu bintu basi bagiye ngo kubarangiza yeba babane mu bintu tuvuye gukanika abashaka kwangiza imipango ni babi. twakanitse sha essence n'inyanga maze mwe muretse shore kure nabika kuzamura bavanze bitapfa kubangirika. yaratwaye dore uko abijyanye pore pore. Look around. Turi iburyo noneho ducaho kuko ni inkuru ndende biraha. Turi iburyo ducaho twitonze barimo barumva umurwano mo ndane wakamejeje. Harimo umurwano mo ndane wakamejeje ni wa mugenzi wabo yakubagiye abantu do abo bose buzuye aho yabaze do nta wundi umuntu nk'uyu ushobora kumwegera kubera kumenyera no kubaga ugashiduka kurangije. Yana man hano ndabona utunganyije ibintu byinshi. Niwe wenyine se cyari wagufashije yabakase nk'umusamurani. You did all this? Man byose ni wowe cyane. That's pretty good shit. Okay ukoze neza umwanda sha. Please tell me. Noneho mbwira. Where the fuck are we? Dukatire. I can tell you. Okay. Nshobora kukubwira. We are good at what we do, but niwe wakoze icyo ni nawe ugomba kugikoresha. Well, that doesn't tell me shit. Ariko icyambere nyine nanjye mumbwira umwanda ndi bukore. Sure on Cabal. Cyambere se gusohoka hasi. Cabal. Never heard of it. Turebe uburyo tugendaho. Cabal is a network outfit. Umva gusohoka nicyo kintu kibanze. And how do you know this beast?
yewe sinari nigeze menya yuko uri inyamaswa sha Roman, ariko tugende not wawe so much. They target just only the best hitmen. ikintu mba n'umugabo akeneye umwicanyi ngo mwiza A really, really good video game. ya ngewe hano ikintu nabonye cyo turimo gukina game nziza cyane hano yo kwicana kabisa ni video games turimo dukora hano. We are in the killing chamber. Icyambere kira cyari cyuma cy'ubwicanyi bwanyabwo That kandi should be the name of the video game. none se ubwo urumva tutarimo tukinaho za video games ziko imikino n'umundi muranda tutari burangire twese Kill us first, right? twese turaza kwicwa tugende abare ku isasu bakarakapu Bitches in the face! murekana amasura yanyu sha. Oh, I'm sorry. tubabarire sha. Take out all your freaks. urashaka kudutwara nk'ibyo tutazi nk'ibitazwi sha. arongera This is my house, punk! iyi ni inzu yanjye mwakatsindwa mwe ntabwo ari yanjye. The rules here! hano mugomba gukurikiza amategeko So, muyerekane. I'll tell you what! tuvuga n'iki Me, Solomon the Kid will not fuck up your whole crew, kid. ntabwo twese twifuza gupfa gutya abantu. Let us go! mutureke twigendere. Escapes us! ibyo uvuga urangiza igihe. Don't bet on it! That deluded low-life prick that tried to break out? murumva mushaka gusohoka mwebwe. Bled dry like a pathetic... ntabwo mwasohoka uretse uri umupfu niwe usohoka. harasohoka umupfu aho gusohoka umuzima. I guess we have to do better. ndakeka noneho wabikora neza. nababonye ni agapaki iki kirabaha. It's time to do some delousing! musohoke mwambe bamwe mugire vuba. But delouse this! reka mbereke ibi bagukubitiye abo. iyo bombe ntiyayibanda tujye kubwira boss. kaduze ni kambere karaguye. nateze n'amafuku ushanganswa abantu shahu turabahaye we akaduze. mani baguye shi. Almost there. buri muntu yeranje hano buri muntu yeranje. Which way? Which way do we go now? inzira ubu niye noneho The business to handle. tuza mugabo. I'm sorry, what? ngwiki I have a ndakubwira business ni to handle. tuza dufite inzira. Oh, okay. Okay. Well, ready? yewe urumva ari iyihe nzira muvandi. You too. Oh. mwembe babiri ntabwo dushobora kukuza ngo dukomeze tugende. What the fuck are you talking about? murakeka muri mu bice ariko tuvanga. Let's go! mureka tugende murajya gukora ku watuzanye. ngewe inzira ingeza kuwanzanya hano ndayizi ngomba kujya kumurangiza. wowe ushaka kugenda igendere. twe ntabwo tureka umuntu wadufunze atya. abicanyi bagira umutwe ufunze. sawa ngende igendeye ndatashye. yarazamuka ndatashye sha. Good luck. mbifurije amahirwe. inzira inahayisha ndayizi. man twe turebe uwatuzaniye imikasiro. bavayo kuko umuntu wicara kugenda ejo akakugarura noneho ahubwo akaza yakuhambiriye. nshimye ko yabafashe yabarekuye. dore uwo yewe uyu yagiye ukwe. nta muntu. ubu duha The asylum sector. mugeze muri segiteri yo gucecekirwa amasha. Give me more soldiers. nyene y'ingabo zirenze. I want more men. nyene y'abasore barenze. Surround them. mwese mubabone. bagiye kubahiga bose. bose bababone. kugenda kaca hakuno kaca hakuno. nawe uraha. pore pore. uyu aragenda kontorora ari uguhubuka bakaguha shaho. uyu icyo ashaka we ni inzira gusa arabagiye guhigwa bazanye hano. aha bazana ate.
uyu warimo arurira amadirishya tuva ku ipantaro kabutura hano aragenda asuzuma babiri bararinze umwe pfa n'undi pfa kugera aha munizi kiwana arakomeza sibwageze hanze sasa kugera hanze ni imyaka nk'indi yose ni ku nyubako ya nyuma y'iyi etaje ye baba data we waguruka wavuza induru nti mu n'abantu bakaza mana yanjye aha mpfuye nk'ingurube kabisa yararebye dore umujyi cyonyine kubona wagutabara ni ikibazo yarirebye aribura n'ubundi n'ugusubira mu nzu tu wacaye musare yaritegereje yewe ntacyo mvuye guhumeka wo hanze ariko tu nk'umwicanyi ndapfa nk'umwicanyi aba nabo barakomeje bakugereye aha kureba gutya Stop right there! muhagarara aho ngaho barafashwe Drop the weapon! ukiri intwaro zanyu hasi nonda hawo hasi kwa boss arase mukino rangesha You will never understand. ntago mwigeze mwumva Lies within my matters. nababwiye ni muzamutse rwose mugenda nabi cyane There's no value other than ntago mwari muzi ibyo murimo kumpe mugenzi w'abaturutse inyuma akangaka mwe mugiye hasi tu mbabomore bose it's me. hasi yakurasiye abagabo arabarazano arabaha umusore arwamanutse arekura umusore igituza barakimenye n'umwice we gusa umusore agatuza baragahaye ntacyo ariko nanjye mvuye kuba ukorwana n'umwuka How'd I do, Beast? ntabwo ndi inyamaswa sibyo nkoze neza sibyo Thank you. murakoze Why did you come back? kubera icyo wagarutse You see us? It's on the roof. aho nagiye ni hejuru gusa nta nzira nari ngarutse hasi Without saying goodbye to someone, right? mvugane rwose nagenda nabasezeyeho nimbabona ndabasezera ariko hejuru nta nzira Yeah, right? We're a team. gusa twese ubu twari tumaze kuba Yes, ikipe we are. yo byari byo Trust me. noneho munyizere cyo nababwiye rwose mukirangiza turagikoraho umugabo murebe buryo muvaha Finish him. gusa mumurangize uyu mubi mumurangize twakubwiye se n'ubundi turamurangiza yo umutima waragiye dore ko burya ntacyo pfana n'imyaku iyo byanze urahagarara kuko ntakundi nyine ubusubi yapfa sinzira ari umwicanyi apfa kanuye nyine umwicanyi Gatera turacyamukeneye gusa kumubona Gatera nduguya uyibuka njye hari abantu babiri narabona bari bari inyuma ya Gatera umugabo n'umudamu uteye nk'abagabo
gutsinda amenyerezo ryabo kandi aba barakomeje nabo ni babiri basigaye mu bantu bari 15. Nakugi numvishira arinjira afite igihoro hano akasi ko numvishe kavugara muri toilette nta muntu urimo yani iminsi 3 umuntu atanakaraba ni myinshi asuka ku mazi uwo munyasato n'umugore gabo dore kibazo dore tako mama dore we kandi ubwo n'umugore we dore baraga wewe wibuka mu gafilme Racing Phoenix harimo amwe baryaga amarira y'abantu akajemo arakubita muri Racing Phoenix oya yari dance dore uko agenda sibwo baje mu kibuga so umugore n'umugabo katubyumve kimwe. How is your girlfriend? Yewe inshuti zawe byagenze bite? Just fine. Nireka ugenda ubone iyo yakugenda muhure buretse umuntu akuboroshesha umugero ukawumva gusa umugore uraha nawe ntiyoroshye dore umugore wenda umugabo kamugore hasi njye hejuru buretse ingumi zirarya nakubwiye buretse we uri umugore nkaba umugabo itonde uri umugore nkaba umugabo naho hasi ntabwo usangayo we chance umugabo ukaba umugore ariko we urakubita umugore banerekerawe we arakubita nabyo kureba ngo umugore yarakundikiye ibi kumarapfu reka n'ubundi ndi umwicaye ongera uze isengeri yabaye move yaje ari umweru abantu benshi bayiciyeho kabisa turakomeje turi gushaka gatera narakomeje gwino umutwe kikinura kiziko gikubita umugore buriya wa kikinura ndaguha izo mwigize yewe ndi umugabo wana uriki ndi umugabo we iyo ndayumvisha ya hasi ngiryo
ariko ndamenya ko muri bato tukaba bakuru vaho uva hikiwe tuntu nkamwe ntajya mumenya ko muri batoya tukaba abagabo umuntu akutunze kuri iyi mpyiko ibifu imyijima ibihaha byose birajegera byonyine uzagutabiza wumva ukuntu uhera umwuka none umbwira umuntu aguterura akakudimba nasika kubiri wenyine kimwe ni igipangu ni igikuta yaciyemo uzongera ugaruka bagira n'umutsi ubundi abantu bakomera abagore babamo akasi munyu zimwe zikora n'abasangwa bunu fata munyu fata munyu fata munyu fata munyu munyu fata we hasoni urije yaharya urije iyi ni munyu kamwereke ko yari munyu umukobwa yiziritse ku mugabo arazamuka no ku rutugu fata munyu 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 urutwe ongera se ngaho genda unyuze mumenya amatwi reka nkwereke uburyo tubikemura neza reka twibere inshuti ndi umugore ukaba umugabo reka twibere inshuti ariko reka twibere inshuti ariko ikigabo nk'iki reka tube inshuti reka ariko ubwo nawe urabyumva barimo baraba inshuti bari kuba inshuti yewe ngaho genda bene wanyu baguhakira You're good. I know. You did nothing in here. I can fix this place in no time. I'm gonna bust you open like you did to Jake. Jake? My brother. Jake was your brother? Yes. He was. How do you think I knew about this place? Jake did escape the chamber. I saw him die on the street. Alone. He did not have time to talk to anybody. Who said anything about talking? Two years ago, Jake, my brother, escaped the killing chamber. He had been beaten. He had been shot, but he escaped. Jake and I were both assassins. We knew how to communicate in secret. We used dead drops. He wrote down everything about this place. He told me how to escape. He told me how to get out. And he told me about you
and what you do. I have never stopped thinking about what happened to Jake, and I resolved to avenge his death. But I had to wait. I had to wait for you to seek me out. I had to get better at killing. And I did. I knew if I got good, made my name as the top assassin, you would come calling for me one day. And now you have. That red tile belonged to Jake. I like to collect trophies, but in the end, I get bored with them. All this? Taken from dead assassins? I don't permit assassins to operate outside my organization. The Cabal. You expect me to join you? No, sir. I expect you to die.
What's up guys, ngo bimeze bite, byifashe ibiti, reka nizere ko ibintu byose bimeze fresh. Ya filime yari imeze itese ewana, amafilime arahari, iyo bashiriyeho ni toto, nimeze nabi nkurikije izo mfite ngiye. Amafilime arara akubita, amafilime arahari ameze neza cyane. Wowe icyo tugusaba, jya ukora subscribe, ukore iyo like kuri iyo video tuba twa-uploadinze, nyine comment utubwira gutaha filime twashyiraho. Ariko filime yari imeze ite? Filime yakubitaga. So rero ntabwo ndajya nshyira amafilime gusa, ndajya ngira utundi tuntu nigisha dutandukanye. Wenda nk'abantu babuze ba subscribe, cyo kugufasha uburyo ushobora kubona ba subscribe. Instagram uburyo wabona aba followers 1000 umunsi umwe, Twitter, Facebook, hose. Rero ushaka yuko ibyo twabikora, watwandikira muri comment ukatubwira, ubutaha tukazashyiraho iyo video. Wenda reka nshishemo akantu gatoya nkwereke wenda nk'abantu n'ukuntu wabona subscribe cyangwa wenda followers kuri Instagram. Ariko reka mbereke uburyo wabona subscribe kuri YouTube. Uburyo ushobora kubona subscribers kuri YouTube, urafungura YouTube channel yawe, urangiza wa-uploadingeho amavideo. So ushaka kubona aba subscribe vuba, nawe ushobora gushyiraho filime. Gusa iyo ushizeho filime ukageza subscribe 1000 ntabwo bakwishyura, ariko filime ziza ku mwanya wa mbere mu kuzamura YouTube channel tu. N'ubwo wenda ushobora gufungura YouTube channel yawe ushyiraho video zisanzwe, nk'icyumweru kikarangira nta subscribe n'imwe ufite, ariko filime ziza ku myanya ya mbere mu mavideo mbese azamura ama YouTube channel. So ushobora gushyiraho filime YouTube channel yawe ukaba wagize aba subscribers 1000 mu gihe gito. Ngubu nta muntu byagora. Kera byaragoranaga ugasanga kugira ngo uploading movie kuri YouTube biri kugorana rimwe na rimwe, nyine ugasanga abantu bari gucika intege bitewe nuko na internet baba bafite. Uyu munsi internet y'ubuntu irahari, application itanga internet y'ubuntu irahari. Ndakeka nta muntu byananira ushira video kuri YouTube. Dore ko nyine internet ari ubuntu. Kera nyine wajyaga kuri wifi ugasanga wifi irimo iragenda gake, nirambe yo kuri wifi ibimeze nabi. Ariko uyu munsi internet ni ubuntu, nta muntu byananira. Urakoresha iyo iTunes nyine uyifungure, nurangiza watangiye wa-uploading video zawe kuri YouTube. Nanone ari ikindi kintu ushobora kwa-uploadinga kuri YouTube kikaba cyaguhesha view nyinshi, aba subscribe. Ni ikinamico yita Urunana. Ubundi biba rugizwe n'ama episode bajishoho kwa gatandatu no ku cyumweru. Rero ziriya episode z'Urunana ushobora kuzirikodinga, ntabwo mbizi ukuntu wabikora, ukaza-uploadinga kuri YouTube channel yawe. Iyo uzishizeho YouTube yawe izamuka vuba, ariko nanone ari igihe uzishyiraho bakaba bakureka. Igihari nuko wenda nujya ushyiraho Urunana, ugerageza inyuma y'Urunana urebe video wahashyira, cyangwa wenda ugishyiraho Urunana n'ugiye gushaka urundi rwa kabiri ujye usiba rwa rundi wamanje kugira ngo batakureka. Hari n'indi video ushobora kwa-uploadinga kuri YouTube yawe ikaba yazamuka vuba. Ni filime bita City Made. Ni nka City Made. Ziriya City Made nazo ziza ku myanya ya kabiri mu kuzamura ama YouTube channel. Gusa iyo zishize ari nyinshi uraregwa YouTube channel yawe igafungwa. Ibyiza nuko wajya ushyiraho kamwe, waba ugiye gushyiraho akandi kakandi ukagasiba. Na filime nabyo nuko bimeze. Filime nazo ushyizeho nabi YouTube channel yawe irafungwa. Ariko ibyo bintu bitatu ko nabikubwiye, iyo ubikoze neza YouTube yawe izamuka vuba kandi mu gihe gito. Ciao ciao.